emakhaya namhlanje kungiloko nje namhlanje kuloko like ngasithatha serious Yeah, yabo yeah. namhlanje umoya vuka umoya Yes, kuvuka umoya mamelodwele riyakhatha baba rikha over oh lamasiphatha cha shenkulunkulu MTN Vodacom sensi etha yetha ngosiyami ephotokulu kunena inzawa Yeah. yefoni yami Yeah. ayinokuthi nawo usebenzisa ifoni yami ne ngifuna sikhulume futhi ngiphukile emoyeni nakethu ifoni yami ngithethe last year ne ngibhadala kahle every month ngingayindi iphutha yabo so into ngabe ngofanalize mfowethu ngakhipha imali yami yokugcina ngayibhadala ongena ama message ukuthi ifoni yami seyakho bhuti but ke ayizange ikhiphele nibile ukuthi le device yeah kuba nema device so ngithathe yami lekhulu mina intolo ngihlobo lenganani lekhulu ngaselebrate futhi ngashama thembulu Yeah. uyabona ende ngubonile bohe yes bengeke ukuthi imali sengicedzile mina ifoni yami ifoni yami and then mase ngifika la intolo ngalala bhuti le devices angiphume mina ke lento lena iyahlupa ngikhumbula kunalomnye lomnye sesi lomnye sesi bekajola nalomnye mjita nje bamfuna 15 rand bathi angeke bayivule 15 rand angakawukhiphi so bayahlupa labantu ngoba nabakubita lapha bakubita bathi hayi woza baze bakhona isizulu ozothatha thatha lento inebungozi buthi inebungozi lalela ngikhuluma namedeme yabona ngathi kusey mama la ngishayekile singibhadale itolo yabona so ngicela ukuthi ngiphume lokugibela ngihamba ngolungisa le phone ngikhipha bonke le device because like ngishole ukuthi if ngibhadala ne sometime but ngathi sometimes ngibino joke into vleka mase sikhaya because ngicethile phela yabo sa celebrate lemkamlana ngoba ngiloko nje uNkulunkulu engcwele saphila yabona uNkulunkulu engcwele so wanginika namhla ngihamba ngaya khona le store ePep ngifuna bangikhiphele device so uma ngifika lapha bathi shoda 90 rand cabanga sengiyabuda ngisimene lokhu ngicethile kwibhadala yesterday why shoda 90 rand uthi lo sesena kufana nemoti kufana nemoti bathini insurance yes uthi uyathatha wena uthethe lento lena ngefoni insurance and then abazange bachazele kahle ukuthi uma uthatha le phone kahle bafuna abakunike emgomo you understand short cinema terms and conditions yeah but the most people njengazi so asisivele labaningi kakhulu if mina lento ingitholile what about gogo lo thethe le phone ifoni yabo you understand so but bafuna 90 rand futhi ukuze sibakhiphe le device yabo but like ukhuluma from the ecaleni azange sivumene ngalokho yeah tiyabuya ebhayi I know batayilungisa sematayilungisa asindlule lapha no asindlula because isingi futhi nalabaningi iyobahaca endleleni laba yisebahaca vina manje you understand yabahaca ngoba lo sesi lenkhuluma ngaye wawukhipha lo 15 rand wakosuthi le 15 rand uyakuphi angeke sikutshele imali encane 15 rand and lokubhlungu uma ufika lapha like uchecka ifoni ne hayi ifoni yami uchecka ifoni kunathenga ifoni bona mawufika bakunga ngibo laba ngiwo yale ngibona bakushanga strategy kan bayadahle sibafuna khola ngawe bahona and sibume yabona it's okay athi ngithathe le phone yami because i-shipless yabo mina ngibhadala 430 ngenyanga yabo so ngisenza kini mfowethu nangikhiphe 90 rand usengenye and mangikhuluma lo cherry ngisibulokhe right if ngihluleka lokhipha 90 rand uthena no ulesa le phone sayithatha ngiyosikunike lutho nosinaphetelisi ngithi mara uyathi uzikhomana bani kuba na president phela wamabhinqa yamabhinqa neshini jolo nkabi you understand so mfethu man ayisakahle man lena ayikho lelo ngizengambekisela ngefuneral ukuthi you know like bantu abaningi laba bajona ama funeral abajoyini ngendlela ngathi bajona ngendlela ekungiyo but ababacaceliseli kahle and egcineni ibashayelele uthi abuka una 15 years baba ujone funeral you understand kahle ngikhumbula lenye funeral ndoyisho vele ngoba angibasabe yabona ifuneral bathi yakale das ngale Plaston like lo mnumzala I think una 15 years mfethu abhadala naku usoshonelwe yabo and ekushone ngathi ekushone umntwana wakhe lomkhulu kuthiwa lapha cabanga leli bhokisi leli golide balifake kumntwana you understand and then uyafika noma ukuthi no man leli bhokisi lengizange lifake kumntwana ngifake umuntu omdala you understand but ngicela ukuthi nintshintshele lona njengoba nenithi mina ngalifaka kumntwana ngicela nilitshintshe nilifake kumuntu omdala
you understand base procedure la ekhaya ayivumi ukuthi sitshintshe nyalo we need to like isikhathi boma 2 weeks might happen inyanga so lokho lo msalo ufuna ukungcoba nyalo why le nto ibangayilungisa nyalo for people with kodwa bayibona you understand ngoba phela kusebenza ngamaphepha angizivele bebetha ilungisa just indlule lesitshele lesikhona nyalo uyabona mababuye bathola phansi etafuleni bayilungiselele you understand kwamzuzu abazange bamncede mfowethu yabo so it's the same nefoni kona lana kahle business siyaskenywa kona lokho but ke angeke sakhuluma lokuningi ngoba nabo baphusha ibusiness yabo amara kubalekile kodwa uzisihlomisana mfowethu lokubalekile nje lokubalekile nje bafethu ufuna nikwazi izwele abantu bakafoni yami banaloko uthola usibaningi labakalayo guys commentani bafowethu phone yami ligama lesifoni yami single understand mina since ngifikele basi bafuna 90 rand le phone noma ngibhadala ucede still solo yabo ifoni yabo you understand and kuwe lapho le procedure yabo ufuna uyivume noma kuba i-wrong mara bashe cause yabo le mara niyasheka mina bakafoni yami sasheke basheka la bafoni ayikho indlela mfowethu abahloniphani mfowethu abahloniphani and ukhumbule ukuthi njalo ungabhadala ifoni iminyaka wonke cabanga just 90 rand ubuyaphi why bangasho sana the worst thing sifunzile phela sini le phone usibhadala times 2 ingahamba ngoyithenga cash you understand and ukhumbule ukuthi uya lapha uphethe cash yonke imali efoni but abantu lapha bachanga impondo uyabo ugoqweke nawe you understand lo muntu ethi phela sidla ngani thola ngani uyabona sithathe le phone but egcineni manyala ifoni yami asikufuni lo ufuna sikhulume lo ifoni yami asikufuni lo ifoni yami hey scam man lento lena uMaqheza yabo lishelo ngitshela ukuthi ifana ne-insurance ngoba azange ngitshele lokho sengicethile ukubhadala lo 901 uyakubona ozokhipha le device why ingaphumeli automatically because sengicethile ukubhadala nokuthi nithi congra nix ngisengathi medium ngoba why bangasho congra cabanga why bangasho bafuna basho phela ukuthi siyabonga usebenzi you understand mfowethu kubi South Africa siyabonga bafethu hayi namhlanje besihlomsana bafethu ukuthi